İtalya'daki dünyadaki en birinci orunda durgan La Scala Opera Teatrı'nın solisti. İtalya'dan geldi efendim. Bu jigit bayağı Luciano Pavarotti'ni uqasılar. Oşol ırzap жүрген teatrda jabadan жалгыз tarixta birinci oşol ırdagan bolan oşol. Oşonduktan bul bola oşol jaktan İtalya'dan жүрüp mekençil bizdin partiyabızga öz kimin çıkarıp öz oşonu dayardap anam meni menen жүрüp şu elge büt uğuzayın şunu jetkizeyин dep atayı жүрөт. Özünün maşinesi bilen atayı жүрөt uşu bola. Oşoga biz rahatsızlık rahmat aytıp oşola onu koyalım ya. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу агайын туугандар. Мен көп сүйлөп эле коеюн. Сиздерден суранчы ушул гимнди жазганда бүт ушул Кыргызстан жергесинде жүргөн патриотмун деген инсан үчүн, ошол патриотмун деген адамдын жүрөгүндө уюп катып турган инсандын патриоттук сезимин ойготкон мааниде жазылган. Ар бир сөздөрүнө көңүл буруп угуп коюңуздар. Kadın bu elime kendil, handa yerde